Ram chung ram lengin ko thong chim nak video rak ngai rak zo ton tu nul pa hi kom dot nan di lak nan dam chiu na mo pathian jang fa nak lelam phoi nak thongen February nikul in riat thadong ni hazong kam phan than khoe tu tan chu tu lio walai chung thong pang vel te laka alin sabik ni US le Israel ni Iran an ka na kong kha kan thai tok le kan khal tok khop na kan ban ngai la e ni zan ke video US le Iran beru anak atluang lo President Trump zong athi da hunga ngai chang China zong ni aram min ha Iran in chu dinga afial chang hai ti ban tuk kha azai mazat kha ka chime e ka khomen aka changmen lai ti ban tuk ne jana tha te khan ka chim le jo ka chim hu tom palla US le chun jana se kanite kan hil kara US le Israel ni chun Iran chu an daka diam zing lai ka van tho Facebook ka van zau media che khat mirang media valai chung media ka van zau te ka khan US le Israel ni Iran an ka nak khong long te kha van tiel chu si kam pu tham chu tu tak chang tu tak chang ko hite ka tila khatla ya chun ral dau ti mi chu a har lau in ta chun na ka zong sina angau kang tia kan pu pa bia ban tu khan misual min ha ruanga mit hamin ha zong khiamatur mi mo nun nak aliam mi zong chu chun men ko lai ashanan Iran he US le Israel an ka tika an ma Iran ni pin ha cha longa silo in kan ko ram cha hima hin zaitlukun da that timi kha kawan chim te lai hi kong he pet lai in masaka video ha zong akhan zai mazat chu krak chim chang tutana hin valai chung ram thani Iran ka na kong he pet lai in zatin da an chim zai ben tukun da an ruwa Iran lai am an dir US lai am an dir ti ben tuk chen ha zong kha lang tar kho kam ban izom lai la adok na bike thong pang awan leng mi achun Trump ne ama a social media awan tiel mi valai chunga misual bikle mithlaw bik asemi Iran froi tu Ayatollah Khamenei chu athi chang tikha Israel le US ka nak ronga athi chang tikha walai pi thai in awan chim arwa kha in rok la khe thilri rok mi tam pin halaka Israel ral ka pol ne an mu nak le an cham na kong zong kha awan tiel churonga chun thongkhat le zkwa le somsri le pakwa in Iran akut chunga ama nol piak nak tanga minung tampi nun nak aliam mi Iran mi long silo US ramin hazong ama nol piak nak ruanga hen nun nak aliam mi le tha tong mi tam pin na chuban tukan misual le miti nung Iran ni nuclear kan nai lo cha sikhaw lo tia alam kipin nuclear nai aizuam mi sar aizuam mi roi tu ti nung le thalau kan ti lai cho ma cho valai chungen ti lo ti kha Trump ne valai pi thain awan than chang la Iran chu kan thai ban tuken Israel le USA aral ngan big ase nuclear siam nam sar na kong kaw he pe itlai in di lai president zong ni se chun di lai roi tu che khat ha zong se Iran ni he nuclear siam nam angai iding aselo ti hi an chim peng mi le an real peng mi ase asina in Iran ni nuclear siam nam asar mi angol nak ha ding cha thil pi pa an tu mi lo atakin tuan vo an lak mi ma an lak mi lo ti kho se anai bikin kan chim sia chon President Obama chana Iran nuclear siam nam sar hengol lo tangka kan bom lai ti tangka bom mi kha billion zala somnga le zani kar lak asroda khate palawach kha billion tam pi kha US ni Iran arak bom chechu bob Obama chana ase Iran ni nuclear siam nam sar ding kha kangol lai ti mi natlak nak arak ngai mi anga arak ngai ve asina in Iran ni an ngol ne mamlo US ni abob mi tangka vial te kha ral khang ha bob nak
achun naka Hamas heti bentuk Hezbollah heti bentuk te walai chunga ral sang tam pi maral sang na bom naka khan tampi aman chon ama aral kap Iranian Revolutionary Force khot tisuro dak de makakha aral kap sar siam nak ding cha ase chon nuclear siam nam sar nak ding cha ase lo tangka tam pirak man Obama chan na hatlak nak an rak tu mi si chumu le US ni al anem nak te khan arak le me hi siam nam thalo na sarmi hi na ngol sia chon chasat kan bom lai arak ti Iran ni ka ngol lai arak ti cha cho bom mi vial te chungol athi te in atha jang isar siam nak le a siam nam sarmi pe zul nak khan arak man diam Obama kho en President Trump avon kai e US le Iran nuclear siam nam natlak naken chu atak diam betak ten Iran kha arak daw Trump ni kan mu khai Obama chan leo e nuclear siam nam sarngol nak ding in hatlak na an rak ngai mi kha Trump ni kan arak daw chon hivial te khri faram asami US Israel se Zuru pram na se khri fatam pi atlai e athate anong tu ral thang vial te an pubik an sam pi tangka kum khata million in abom tu he Iran se Iran ni hin ma ral thang vial te Middle East ral thang vial te khi bom la se lo atut lukin ral thang an tam lai lo chut an thong lai lo chu cha chon hi Iran le ama an abom mi ral thang na kutin Israel rammi se US rammi se volai chong khri fa se tampi annun nak aliam macha US president tampi ne Iran chu anem nakan an rakkom e anem nakan an raklem asina en Iran ne athli te en siam nam sarnak laral sang pol bom nakha arak pe zulta voi tampi kan simjang bantoken Trump ne si kho a chon beru nakan kan kon tu alai ti bi aro pilang mang angai lo cha ka nakse kha Israel ne an ka masate Israel ne hen zaiban tuk bol da an ka kan ti sia chon an froi tu pol an nak mun ma kha Israel aka an hu tom pala US ne aka ave US ne aka mi cho an ral ka play an siam nam che nak lai heti ban tuk pol kha US ne chun aka ave mi dan ni atu tianga hen walai jong media tampin an tial naka Iran lai athimi US lai athimi hiti ban to ke fiang te in chim mi le tial mi lo Iran zong ni Bahrain ni US tiral kap mun pi an ka ve chon United UAE ram US dal kapol zong kha an ka te chun Dubai hiti ban to Oman heti bantuk rammi ummi chun Turkey te khaban to ke US kapun kha Iran ni khan aka ve sina in tamdeu chu an kham kho e ma bel te chu Bahrain ni ummi US tiral kap hun pi kha chu akhen ni bom zong khatha ten apuak te sina in khatlai kama ka ai ummi pol US kap pol kha zaitlukon da thile lo le thiam an tor ti mi kha fyang fa in thei kho asri lo US le Israel ka na ronga hin siangin cheu khat jong kha akhe ne chuta siangin cheu khat te singhak che jong kha an thi ti kha media tampi ni khan an tial chon amma Iran lei chauza media pol le Iran ni ram liang wonchi zong ni khan se chon human rights lai nu rin chawo le ren tun min ha jong ni kan se lo Israel le US ka nak ruanga Iran ram mi siangen cheu khat a khen cha sanghak chia thimin ti ban tuk kha an tial mi cha len an ma an chim ning labanga khan chon sanghak chia hi za le pariat an thi ti ban tuk an tel chekona somnga lengan thi ti min tuk an cheu khat ni
pra an pakul karlak athiti an chimmi khom la kada una khe thram na chimninga chun pezu ri lai ti si cha khan khatlai thi le thiam kong kau kha be fiang te khan thai chu sri lo e ma te kha masat van lang tar ta ka du e kan thai ban to kan hi ka supreme leader ti mi an ruai to big biak nak lai zonga upa big anol ngai to big ka se e hipa te cho athi chan ama he ai pe tlai mi ai na mi ruai tu athi mi dang ha zong khan ume hi ka zona han za uselo ruai tu athi mi halaka hen Minister of Defense te Aziz Nazir Zade hizong he athi chang ti se chon Chief of Military Bureau of Supreme Leader Ali Khamenei Supreme Leader Ali Khamenei e via aral kap mu khoi tu bik Muhammad Shirazi zong kha athi chang ti se chon Supreme Leader Advisor Ali Khamenei e advisor asemi Security Affairs and Secretary of the Defense Council ima kong hepe tla in Ali Khamenei sin ro nak pe tu asemi Ali Samkhani zong kha thi chang te se John Chief of the IRGC Iranian Revolutionary Guard Corps te se Muhammad Pakpor zong kha thi chang te se John ka thi mi Hossein Zahai Amalia Tibentul Foreign former chairman of SPND Reza Muzaffarinia head of intelligence Khatem alai comment of azedi Tibentul khoi tu kha amma Ali Khamenei he aina niam mi le amma asina athu dir mi amma he meeting atu mi kan tila chom khoi tu pasri Ali Khamenei he chom pariate Iran khoi tu ngen pariat anunna aliam chuni chon atu Iran chauza vantun mar thanak ding le van isar sem thanak ding cha khan lam atom ngai ti kha alang tar bau chan mi khoi tu tampi an thi cha khan Iran me pi lai tu ni khan okna kha van la ke chauza kha van sare ka khan van kal ding tu khi lam de chang ti kha tampi ni khan chon an chimmi se le hi kong he pe tlai in valai chung ram thane zitin da an react an to ti mi kha atoi fianak te van chim ta ka du mi chu Iran he ai nai niam big mi chu China le Russia se China la Russia ni an man mi oil tam pi Iran ne akwat na siam nam he ti ban to zong khi Iran he nai niam te in rian athuan mil adiar mi anse atu he UN na meeting an to choma te UN na meeting an to chom Iran kong hape tlai in China le Russia ni hin US le Iran ne US le Israel ni Iran an tuk mi kong mo chiat nak phak tuk chan chim lo na in an lungtin lo nak chu an langtar chon Canada Australia heti ban tuk ni khan za US le Israel le ya kan dir ente John France heti bantuk UK heti bantuk Germany heti bantuk ni hin za UK le US le ya kan dir ti cho an chim lo na in US he na iniam na num nak le US le he an pe tlai de unak kha an ba chim na kan fiang an lang tar tia media tampi ni chon an chim John league of this RF league ti mi ram kul ram ni aital mi RF ram ha de I hoi kop nak ni khan chon Iran an tuk mi ang ka mi kong he pe tla in an lop lo nak la an thin hun nak kha an langtar khatlai kama chon Israel kap an nak le Iran ni aka nak ta chun naka Oman heti bentuk Bahrain heti bentuk UAE heti bentuk kabentuk rampol hani khanchon Saudi Arabia heti bentuk napol ni khanchon Iran ni an ram chungi mi Israel kap aka min ha kha Israel kap aka min ha long silo in kan ma chauza kan ram sovereignty nol ngai na kha
sai man akan rel lo si a her sia chon kan le ru lai ti kha an chim ve Iran sinin oil tam pi kumtin te amu lang mang mi kan ram dural kap chawza tu chu tu tiang a zaida an chim ti mi hi thong pang kaban holen na in ka muri lo ma chu ram valai chunga ram tam pi num ko na en ma pol li an thong pang an ban chim mi kong kaw long kha avan lang mi le kaban kho tok ase zuana tu he bi an chai to ma bi an chai na ka chon Iran ai o tu le US lai ai o tu ha jong kha bia phak ngai in an van el hi kong hepe tla in zaitin da athil akal te lai atuli Iran chawza khe Trump ne ai tip mi chu Iran ram khi tai khi aslo chumu regime cheng ati mi chu tu liaw ok tu thalo roi tu thalo pol kha thak ro mi pi ne andu mi chawza dear tar khasko afana kan chim sia chun Russia ne Ukraine atoke mi pi na ketalo ke zai ban tok telo aka adi na minung pi zo in lo jong tam pi an ro aro chik chak ban tok ha US ni Iran aka mi ban tok sel anni chu tar te khatha te an ngai kai hi ka zon hi kan ka lai hi ka zon kan ka lai hi ka zon kan khelati ban tok mo tha an ngai chu cha hi ka zon an froi tu han umi hi ka zon ne an ral kap mun se ka zon ka haw ti ban tok kha tha te en an thim nu an ka chu ka nak ruanga chon ang hak chiamo siangin mo mi se so mo an hor suan mi nun na aliam mi jong chu an an comment ko na an tam lai lo an tim big mi chu atulia ok tu thalo ro mi pi ne du mi chawza sarakha sikom chu cha chu sao ai pe lai chu ko zum lo ram dang na am van thak ti lo achun mu ram dang na thak lo a khan sao ai pe lai ko zum lo anin hi thuma hin chon adai ko lai kha Juliawa chon Iran ni pin ha USA ummi muntang kadang ummi Iran ni pin ha anelom tuk ning he kharu harse ka chan chung ai ti kau shi lo ma hana tuan bia jong chu kan dak chu hana tuan bia jong chu cha kan tam pi an tial mi kan rel bal ko chum la kai ma tu kan chan chung baka nai hong thil achang mi baka chun ka khru har mi baka pani chu Venezuela president antlai liawa Venezuela me pi anelop ning le atu ju asal Israel ni Iran an ban ka Iran me pi an he inom tuk ning he zai tlukan an roi tu na chunga khan lungfa nak la thin hun nak an dak ngai ti kha fiang de in mu kho se ngai kan tion ja Russia ne Ukraine aka atika Ukraine me pi an ngai ichia an thin hung Russia an huat atu cho US ne Venezuela president atla Venezuela mi pram mi pol kha US president le ram chunga anilom Israel le US ne Iran an ka an foi tu pol an tha piak na Iran me pi kha US le president Trump chunga anilom lop nak bi an chim pakhat nu lobang cho lo ai lom to khan atap bakam atap kal video te van zau tam han usilo dai thlukan na lo mo Australia, Canada, Britain, Switzerland, Germany, France, Iran, kay tuak mi chu kan ram ke US ne atuliaw ok nak thalaw pol ok tu thalaw pol ke van ka ben ha selo matukhan kan nom be ko lai kan ma kan dir hun he kan ai nai bi mi atuli an dir hun ke se an ni chu US ne abom na amban tha kan ti lai chu maka kha ramdang hikalai video avan ital lomi ramdang kadang Iran amma ram chung lila ummi me people jong mo zai tlukon dan lom chu pumpak hani pumpak te min thang deu kan ti min hani khen Iran ram mi sin tongi ramdang azam mi ti bentuk mu pol ni zai tlukon da trap chung le US chawda chunga an lom ti mi ke longlom nak bi an sim an mit khi atla pakhat nu labang chun Trump avot mi American ni pidi lakchunga si khau se lo
nan kut nan sina ban rat nan kut van tla ilak song van impact chion ha ba ka du ate chat tluk chon ai lo ama Trump chong lo sa Trump president se coding a vote tu vel ten ha sin zong akhan ai lo le video dang kan ban zau than to lai behind her. Julia, how is the Iranian community responding? Ban tel mi se asian ban lang tar mi se hiban tok he sian an ni hen achiel le lang tar achim tuk lo asinan tu tan hi cho Los Angeles se ummi Iran American kan tila chute Iranian American Paul kha Trump chung le zuat chung na lop na an lang tar mi ka CNN ni khan avan cover mismo. Well, this gathering has only grown, Jessica, over the past few hours, since we've gotten here. It has amassed a large number of people, and the celebration is striking. We got here just moments after initial reports, initial rumors of the death of Ayatollah Khamenei had just started to trickle from Iran to this diaspora community, and people were jumping in excitement, hugging each other, crying, saying that basically they've been waiting 47 years for this very day, Jessica. It is the reason so many of them have come out here today. I want you to hear from one of them specifically, his thoughts right after learning that the supreme leader of Iran was dead. When is the last time you saw people in Israel and Iran dancing on the streets in excitement? And when is the last time you've ever heard of a country coming out and dancing because they're excited that foreign powers are attacking them? Now, the name of Reza Pahlavi has been at the tip of people's tongues here, Jessica. So these are very much people who are pro-Shah. They want to see a leadership emerge from Reza Pahlavi. They're calling for him to take over the reins. And their hope, they've told me, is that he would then lead a temporary government and hold elections in Iran, hold a referendum in Iran so that the people could decide what would come next for their nation. Yeah, and so many Iranian people hoping for a regime change and that they can take back their government. A lot of questions about how that will happen, if it can happen. Julia Vargas Jones, thank you so much. We really appreciate it. Thanks for that. President Trump sina lunglop nak bia an chimte le video dang hetam pi na in adang khacho kavan la sorry pakhat panite ban zau tari usilo. Read what exactly the New York City mayor said. Today's military strikes on Iran, carried out by the United States and Israel, mark a catastrophic escalation in an illegal war of aggression. Bombing cities, killing civilians, opening a new theater of war. Americans do not want this. They do not want another war in pursuit of regime change. They want relief from the affordability crisis. They want peace. Oh my God, I can't believe it. Simakatu min New York khoboy ni khan achim mi se US le Israel ne Iran ang ka na kong hape tla in ma he zai man har mi im lauti inong tuk mi se American ne pi na ni hen ral dau he andu mi selo dai na khan du mi si ti ban tuk kha avan chim mi avan tel mi kha sela atu avan lat tu ding nu he Iran ram mi arakshibal asina Iran chawza ne tha an rakti mi US arakzam US arakzam me New York le om thu zonga hen Iran ne minung arak tha e tha ading an rakol mi se no chunu ni chun mamdani ne atial mi kha avan le lai. I cannot believe it. I live in New York, Mr. Mamdani. You are more than welcome to come to one of my safe house. You're more than welcome to come and see my would-be assassin in the federal court. You didn't even dare to come and face them. Where were you when they sent killers here in New York City? You were crying for your aunt because she stopped using subway for simply in an illusion statement you made saying that she didn't feel safe because of wearing hijab. Really? I stopped using subway because of the would-be assassins being sent to beautiful New York City by the Islamic Republic. I know maybe you and many other people, they hate President Trump, but believe me, this is not the right time to shift your hatred and your anger from President Trump to the people of Iran. Innocent people. We are better allies to you, America, compared to these backward mullahs.
Mamdani New York City ve mi kasem to na kan sim sia chon nanute kha New York a hen ka himlo ati cha a chu kha benga tunun te kong khan rak chimbal keima he subway lam kami motor lam kami mu kal khi ka rial chang je ruang da ka rial ti sia chon tha akatim tu cha ase khaban tok bia khana chim de atu leo khana chim dinga selo na President Trump na huat na kha tu leo chana na lang tar ding silawe de arwang cho nang ma he ka ina ka sep haw han dakra lo tha akatim tu na kha federal quota de phaitot in na tong ngom thlai mo tu kha a fak ngai khan avanti mi ka sele democrat lai foi tu cheu khan ne hen amban chimmi de khata chunna ka California governor chimmi le Kamala Harris na chimmin ha jong kha kan ban zo lai mo ka California vai ne de tinda chim governor je tinda chim ban zo to se hi ka hante Iran avan tiel mi a hen chon ka van rel ti lai lo e aton chena ka van chim lai avan tiel mi a hen chon Iran chauza adu lo nak le a huat nak kha van lang tar arong cha ai am huar mi le ke arok fol mi Iran chauza ni khan jai tik mana nuclear siam na mi angai ding asala uti kha pakhat nak chatel chon atuliawi an foi tu pol khe anangola haw an 20 lo haw ti ban tok pan hi nak ter asina in ate chuni chun US president kha ti anung mi asilo phung ning lo in ral vadau ding kha nol ape thailo te arwang chu ral dau te ka American ram min American ral kap na cha khan thi nak tampi chuak khau ti kha avan tial mi kha se atang lai te avan tial mi ni chuak ngai jang se President Trump chu ama na in la alawa amin athan ti lo cha khan ama amin than nak ding American mi phun American ram min ha tu kha ti nung dir huna achian ha ti mi te khe avantel la Kamala Harris ne zatin da achim ti kha kan ban zau than to lai khoi bi man thakalak rok te sorry ka ten mu kan ban zau ta to lai kha Kamala Harris on zatin da this dangerous and unnecessary gambling on American life hi ti anung mi le a hat lo tuk mi American ram mi nun nak na helente icha ding asi ti kha avantel le vai ni hen atang lai avan tial ve mi achon Iran he zaitik man a nuclear siam na angai ding aselo asena in ate ma se he kan ke rian kan tu ma kan lak ning chang kha hi cho asideu lo ti kha avan tial le hini hina lang tar mi chu di lai khoi tun ha jong ne hen Iran nuclear siam nam angai ding aselo ti an chim chu asena a hau man ni angai lo nak ding cha hen atakan an tu bal lo angai ding aselo ti long khan ti asin angai lo nak ding cha khan atakan kham ding atakan tu ding si cho angai ding selo hai ti tung ni hai zo so ko chun atu asar shala angai ko la chu cha chun di lai khoi tu tam deu hi chu ka long chim an se sanam President Trump chu man in action atakan atu mi se atu lawa chun arol han angai la Israel jong ne ze rong thai Iran ka ding ti lamang an ka lawa chon kum thum zau na selo Iran ni nuclear siam nam angai lai chu President Trump la Israel ni hin fiang te in an thai cha khan an ka mi se mi pi atom kho chung tlomin ni pi thor suang lo le nun nak vai lo in la lo ding in an zon chu kana fian ding akhan aba pi ngai tia karo mi se Julio achun hivan za usilo oi hau ko nga tam ko pol ni pol ko ni kan Iran ko kan dulo ral do kan dulo ai ye ban ko pa ha au ve hoi Iran me pila Iran valai chung ram ki pa mi Iran min ha analom tuk liao le an mitli man atlak liao le US le Israel le a bikin President Trump chunga an lom nak an lang tar liao a hin delay pol chen he an dak soi se ve hoi pakhat nun a chimmi kha kolunga chuak
ดีเลยนี่เห็นจนทำเนี่ยarang ati mi pau kha anak anti lai teทำนี่ati mi pau kha alat talam khan an chim peng lai an ro peng lai chuอันเสียสิที่ข้าชิมมาจะเจอเสียครูหาตกดิ่งจูเชลมเราเต้และอดองนักเลยอะใจข้าวันชิมกันดูที่เสียจนใจร่วงข้ากันนี้กันรำเราขันนักจะสานัดเลยกันที่เสียจนมาซาอีกวิดีโอกระดักชิมจังบรรทุกขันอัตุอีกอลรัลกับกอลรัลทางอันมันมีที่ฟูเอลเวลเตวันลองตีกันตีละจนเลจินซีกันตีมีเวลเตเคซาอะสมกัวจูอิรันินอารักรามิเซอิรันินอารักรัติกาตั้มปีวันลองอันหันข้อจงเลยกะดาวนักตัวข้อโดรนให้ตีบรรทุกเทียมน้ำเชื่อขันหาจงให้อิรันินอาจอกมีเล่อลักมีใจมันจัดขาอันติขาเทียมสังหานี้อันชิมมีเล่อันเจียนมีขาตั้มปีมุขเซจะชูอตุบันตุกอิรันเจ้าจะอากาอิรันเจ้าจะเคอสุงตะเกมีปีเจ้าจะอันไก่เสียจนอันมันอันดักต้นเวมีสิจะกรำอกนักชะลาวอตัวมินหามีปีหาจนรัวตินอิรันเล่กรำเปตนักตั้มปีกรำทิติกากรกับที่รักับเจ้าจะชะลาวพอลเฮเปตนักตั้มปีอันฉะไลวันลงตีอันกัวตีไลแล้วเสียมน้ำอันกัวตีไลแล้วที่กาดาวขันนักจะตั้มปีกันลำอ่องไหลกันทิลอาจังไหลที่มีขาเฟียงเตนมุขเล่ไทยโคเซมาจะชูอิรันเล่US อิสราเอลกาดาวนักกองกาวให้เปิดไลน์กันไทยโคตกกันวันนี้ผมขอมีเสียละก็วิดีโอวันเสาร์ป้าจังจ่าขันมาเวลขันวันสุริเสียทองปังทาร์เตมเสียจนชิมขอแล้วผมขอทานกันวันจอมทลายตุเลียวจูฮิทองปังให้อลินซาแต่ตักมีสิจ่าขันทองปังดังข้ากันเจ้าแม่เราตุเต็นจะมาทองอิรันกองอิรันทองปังลงก็สกอเสร็จแล้ววิดีโอดังตัวขันทองปังดังเตียนหาจงค้าผมขอทานกันวันจอมทลายนั่นดีหลักจงกาล้อม next video กันต้องทานเตียนทลาย